Pozdrav ljudi dragi i kako drugačije, već danas vam donosim još jedan video iz Rima. On je na fontani Trevi, tako da iako je bio novembar i radovi fontane u toku, mi smo svejedno uživali u prizorima. Kao što možete vidjeti, fontana je tako veličanstvena, toliko je divna, ja samo mogu da zamislim kako je ovdje zaista kada je fontana onako, kada radi, odnosno kako je sada. Uvijek su me impresionirale građevine i onako šta su ljudi bili u stanju da zamisle i naprave. Još kad sam bila mala, onako sam redovno iz auta voljela posmatrati građevine i arhitekturu nekog grada, tako da mi je to u krvi dan danas. Fontana nam se jako svidjela. Ne moram uopšte pričati koliko sam bila oduševljena. Uživo je veličanstvena toliko da zaista kamera ne može ni približno ne prikazati, kao u ostalom i sve. Mi smo prosto uživali i jedva čekam da vam pokažem još šta sam to zabilježila iz Rima. Za danas toliko zaista, mislim da je dosta 2 videa i vidim se u nekom narednom videu, već možda sutra. Šaljem vam pozdrav i želim ugodan ostatak dana.